Hello, kanami piti hozo se masapenin ka ngai lut na leni kho pha salam ka hin pikit ove. Tuni ni khwa hi video chamcha vlog tabanga ka hin sip ding hin azi chu news song he ka hin simman lo de hita en. He cha chu koi tabang ni tha sa news ngai ute nute pa te ho in kha ole ni ne he them ding ova ka hong taw hin tin. Chuta le tuni hi 2 point ni ka sai no min. Hi chi ka sai masang chen chamcha hong hau lim tari lang. Zan hi khawilang chen ni nga tabang hi hạ tên cái này đâm mỏ in khôi hello liều khóc con cái tạ sa là cái lung thim mỏ răng dùng con hít tin lúc na cái này cái zamin hi zong lệ bắt thiên lung sit na zalin tu hin ka hung phadom tan video hin sim the hi lo lệ hung tàu độ lea hậu dim the in ka hung tan hi lệ na ho zo se tàu na zal jong hin tin na ho zo se chunga ki pa thu ka sein bắt thiên ka thang ve cho lệ hi chi spec jong he kon khanin tu masang zap ma official album khat ka bolo hin tu yang hin process a china lain ki chai lo lai hi in cha loi la pai khat lenin vlog a hin sip na comment ho chai sima hi le actor party da hero party da pasal pa chan spec a dei wale ti se yang umin comment a hi che spec hi ka dei a hi po in ke hi kamit dam lo wa hi in ni ha to chat lo chun mit extra ni hin chai pi di wa hi in kamit hi operation ding a tiu hin doctor hon operation hi ki bol to ma hi le kum phabep zo la khon imit cho thei ai za he kho ki mu thei phat la tia cho hi tia he ka tho hi in spec dei mong mong jong cha ka hi po in ka min hi imut chim lo a hi lo le ti sai de ha tham khan ilal thima hi le sanji in tin va thei ji tlo ai a cho shooting ball kha hon he so ke deu hin shooting i ball le ita asa he ki ngoi de ji hin chi phat la khon hi hung lal phat la imit hong san do ji a cho spec ga ki mang hi in yang chu ka kilo pi le ka dei tan tan jang chu hi po in ai chu yang chu koi tabang ani ha thiam la hodinga clarification tabanga ka hin sei hin tin tunia ka sei nom point ni la chun khat hi hin sei lang pathian lung se nin na ho ke i ma hi lang lang na ho lung se na la ngai lu na ka chan zalin tu ni kho in 20k subscriber in ai ta bin hi le hi chi ka channel subscribe hin bol ho zo si chunga ki pa thu ka hin sein subscribe hin bol chicken koi ham ti chu ka he zo zai pon hi zong le hi chi video mang cha a ka hin sei pa he ka ko ma a sei a hi tia kho ini kila chi ding win ka hong taw win ka content ho he ke hi hang pia vlog ho bolding i chi le wa le na i loi i pai to i ki chip na ai lo le ikiman cha dan ti ho po he vlog ho sip le le ding memory tabanga he che YouTube channel he diary tabanga nei di ka ti a hin hoi ip hong ti le le ham news on neo ka hin sai le khalani in news in simin atin khabai ni ham khat ka hin sim le positive comment ahong tam kai pha na cha news e ka hin mo sim le ka channel jong he news channel danin hong mo chi in hiang le na ho dei sa chu ka hin bol zeng a hi en ken jang tu ni chan ya mi bangin ki them hi han lang I thu sei ki chi hi jang le mi izan ham khat chun news in simji na ti ja cha ka hin simji hin tu ni chan ge ya jang na ho lung thai na banga ka hin sim do lo mai the hi in he so yang chu ani ki ha the mo hitin in ki bol hin ki bol la wang chun kum thum kum li ho experience yong hi phat la chan hong ki them ja nan tin pa he akipan til akipan tha new kamal aki hi ze hin aki thiam nai pon he jong le subscriber ho le aina support ho zo sin nei na he thiam diwa ka hong taw hin tin chu ta le ani na a chui pi ham ti le ani na a hi ke ya dinga it's a very important a hi en ani na a hi YouTuber a senior lang ai lo le earning nei sa ho sum la pai musa ho chun kho isa lo diu hin to hi monetize ki bol til ai lo le YouTube channel in ki hon til ho dinga ka ga sai nom chu hi le hi chi he Google AdSense hi in na velao chun mu thei na chi Google AdSense a hi in hi chi hi ipia panga ipia pha chum ham ti chu chom cha ka hin sei ding a hi in hi chi na YouTube channel hi alhang pia 1000 subscriber na ne ya 4000 watch time na nei phat le monetize na bol thei ding a hi monetize ki ti cha hi chi na YouTube channel chen sum alo thei ding a hi in hi chi na YouTube channel in sum a hin lo ho la do na thei dinga chu withdraw bol na thei dinga chu hi chi he
ngai he hi chi Google AdSense pin he ngai hi e monetize na ki bol phat le process iti sei da first step second step third step ti ho dinga hi in chi sakin jang ki chi chana ka hin sei thei lo dinga hi in na hin bol phat la ban bana chana hin he dinga hi in ka sei banga cha 100 subscriber na hit na 4000 watts time na hit phat la you are eligible na hi dei tai ti chu monetize bol na thei dinga na channel chu hinga hi tai ai la chia chu monetize honan ki bol phat le na video ho chu monetize nan bol phat le dollar song lut ve ta go ikhat ho YouTube studio hol akhon ani ki check le chon dollar song lut in tin a hi wanga chu china dinga chu cho withdraw bol na thei dinga chu AdSense he hi chi Google AdSense pin he na apply ngai a hi in hi chin na apply phat le hen athu pi pen chu na address to na pin code cho he post office a hung dinga hi ja he na address to na pin code hoi ta na pi ding chu ta la post office ana to ho ta na ki het to jing ding hi chi hi apply na bol phat le hen a thang pia 3 weeks lut dinga hi in 3 weeks masanga chu hung lung di a hi tai ama hona sei na ma ko 3 weeks lut dinga hi ni ham ta hung lo le reapply na bol thei ki na hi na another 3 weeks na nga kit di hin yang la ke a hi 2 weeks to 3 weeks ki ka hin a hung lungin 15 days ti hoa hung lung ti di he che 15 days a hung lungin chulai aning a hin aning hi velo chen line avom chi khatam ve ta che he aning ni hin sa ha ading isa ha hi le asunga hin 6 digit Google AdSense pinum be ta ki a ki hon do tan ka ki me alu tan a pin pa he ke lang sa a he ma hi in hi che he mi ki vat sa thai lo hi hi che he mi na he na hi le YouTube channel boy ki thei hi ja cha mi ki mu sa thei lo a hi in ke a he chula hin a ki sunin rang chuna hin vat sa po wing ka ting che he mi ki vat sa ngai lo he na chata la hi chi ka YouTube channel monetize bol na dinga hin boy pi loi pa nam pi media jampi lal chunga jong ki pa thu ka hin sein chata la post a pa na hin boy pi hin po do pi kapalun chunga jong ki pa thu ka hin sei ti cha a chain a ka hin sei nom hin ten koi tabang a het thim lo yu mo le comment a hin sei utin ai lo le a he ho aniki do hitin ken ka het kham kham ka hin sei na hi chan chu hin tin a thang pin kha ve hin sei thakit lang na YouTube channel he 1000 subscriber 4000 watts time ong hi pha le monetize na bol thading chi monetize na bol do pha le step ma ban bana hung chi ding hi chi na sumu ho dollar so na bank account nga withdraw hi na thading a chi Google AdSense he apply na ki bol ding 3 weeks masanga hung ding hi chi na mi alu na hi le na bank account nang ma details na min na bank account IFSC code ki ho hung ki pin tin chi na mi alu na hi le YouTube a he suma pi dan he minimum $100 in $100 a hin lo le ki withdraw thei lo hi in 100 na pa na chung lang si ong lim pha le ki withdraw thei hi in chata le chiang he a dan khan kinin 100 na ni ki kwai dham 500 ham 1000 ham ti so ama na dei deya na ki kwai ki the hi in I ham ta $500 an ki kwai le 500 a hin taka a cho transfer hung ki bol loading I ham tia chi he kamamu no me 100 na hin ka beng ka nga ahung lu di ka deya ti ho chon 100 na ni ki kwai dio 5000 na hin taka in kila do opong ti ho chon 5000 na ni ki kwai dio 5000 na hin taka a chon na kila do thei lo ding hi jeng ke hi nei le mi banga content hoi hoi sim lang ki hi lo ya cho 100 lang na an a tha thum la li zawa king kilo do bet ding ai chon minimum a thom pen pa 100 na hen ka ki koin 100 na hin ta beng account ka pi lu le cha ma hon direct nga beng a pan khara dollars 100 na hin YouTube ma pan a ka beng account nga direct kay boy le lem talawa transfer an bol di waitan hi china dinga cho hi chi Google AdSense pin hingai a hi ti ta chon ka hin sei hin tin ong sautan minute so ma hong len tan ave ho dinga jong minute he sau le ave ho dinga khop mum ji hi je chen tuni ni khwa dinga blog ka hin sim hi chan chu hin tin a chai na he dingin ka ki pa mong in tuni chan ge ya nei support jong wa subscriber hi ni khana kha lenia hi ta khanga tunia
20k subscriber ka mu thai ho hai ka gel le kanam mi te ho na ho ngai lut na zal na ho nei to sat na zal hi je in na bon cha chong wa ki pa thu ka hen sein hi chi video mang cha hen chule e ho population hi 7 lakh plus a hi in 7 lakhs la hen fund choi hi smartphone choi hi 2 lakhs be hi di wa hi in 20k theno le adang 1,80,000 ho ta bang hi iwa na live in subscribe bolo na hon zong I hamta na vet nova hi chi channel hi na vet nova subscribe bolo line hi kha le subscribe ni nei na bol pi oven tiang cho a chaina ka hin sei no min tin tu ni khwadinga video inisiamo hi chan chai tan te mun tina kanam mi te zo se na bon savin dam sel ki taute